masi government se anti tribal ni hoji life displaced tawkraba life affected miyam se habitation leitre Saa-san nga yopham leitre mi leipham leitre thabak phangdam ya nupi anga ya loi mo hidi yum ni su leipham leitre maram di lam leitre di kri tau tai huram tabani underground set tabani unlawful activity de join tau tabani unemployment problem no me hengkal leba mapitel dam thobal multi purpose project se 1968 70 da survey tawkibani 1971 72 da soil test tawni masi ekoi tribal sing khanghaude ningthau sing villagers sing consent lawte government forcibly ekoi survey tawkibani number 1 da number 2 da 1980 da planning commission na approve tawni masi lairik asina proof ni lairik asida hairiye sida press release to lo yaukrabni 1997 da convey letter pi ni se sikje se nokoi sida lo ya aduda enclose tawkrabni sikje se aina semna te se sida tribal affair ki director na ekoi rehabilitation resettlement plan se action taken se planning commission approve tawkre ba che ni se ahum shubda ekoi 2020 da government ka ekoi ayaba amaloraka memorandum of agreement se January tang 4 December 2020 da agreement ama enter tawkibani masi government approve tawkre kitang 5% implement tawkre 2020 gi 22 da aduga mabitel dam se 2020 gi December gi 27 da Sri Amit Shah Honorable Home Minister na inauguration tawkre adubu ekoi gi Manipur state government na particularly water resources ki ministry mantri hai tare wangpao new mai sina ekoi unaki officially mana aduda ekoi de assurance pi ki nongkoi committee miyam se aina athubu matamda thuna ekoi ai officially invite toke aduga ekoi action taken report se ekoi singe officially ekoi se ekoi implement to batauge hairga ngasi phau se ekoi na che thajin se tramri trama thajin grab se action am phau lodi aduri henthokna ekoi gi Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2030, Act number 30. Sidi yauri se, sidi yauri ni se, act rule ni se. Masih ini same nanti. India government gini land acquisition tawar di kiri rehabilitation kiri tahu tera, resettlement kiri tahu tera hai se. Masih act asina. Ekoi masih gi mentung ina ekoi tahu biro hai ni tabak se. Masih ekoi gi agreement asisu violate tawre aduga masigi planning commission gi act sisu violate tawre government na Manipur government na adudi henthokna 2023 gi act number 30 rehabilitation and resettlement gi act se masisu violate tawre aduna masi tribal mising da minam bani hongkong na bani masi government se anti tribal ni masi government se ekoi hoji life displaced tawkraba life affected miyam se habitation leitre Saa-san nga yopham leitre mi leipham leitre ekoi loipham leitre ekoi alu thafam leitre yen o san loipham leitre communication je pura dislocate tawre lam miyam se loin ma ising na thum khrabni na dam se forcibly tawrabni na hojiti mi sing se kangau na reba thabak phangdam ya nupi anga ya loin ma hojiti yum disul leipham leitre maram di lam leitre di kri tawtai huram tabani underground set tabani unlawful activity de join tabani unemployment problem je no me henkal leba aikoi gi affected ki government tawdaba thabam yam se violate tawreba aikoi sida 18 point agreement tawni masida only 5%
implement tawni the rest amphal implement tawte che several times che thajalle kari amphal action lawti aduna government na water resources na mabithel dam ki tribal sing sida human right violation tawkre adi hanna agreement planning commission approve tawba resettlement ki act masib yam se violate tawrabne na akhoi da maching thire akhoi da miname akhoi da betray tawre akhoi deprive tawre government na aduna mabithel dam se athuba mantam da remove tawbiro public on behalf da akhoi han yi lam adu da mu lo urage akhoi khunta rage amu